Wow, mulian ti Pwuhng ko kusunet kay Sagar tsunga tolu kay ang way pakunan Pohnpei nan wiyak kupur kosantik kalimaw wat ran wat niyabang pepurit limaw paran kauna riyak kitriya sa kuno ran wat wiya ran kariya sa kalimawan wiyak kupur kosantik wat saydan katla nan wiyak kupur aktebang katya nan lolo way pan patungan pagkita ran wan paron hetkar hanggang kulian tayo nan lolo on tsunga tau wiyak kupur ran wat dahil kajang ang low-low, isang patong sa kartan lisensya at may sawat niyan kubur. Yet ki sabal marpuing kukusan kisi kayo maing samat ko dabalap. Si patoyo pa ang kupuran ko, isang kaksakarayo. Rangkat nan atong rulang ng po, isang kaksa ng mausang ni sapi laun sila. Si patawan sakarayo, rangkat kito sa mga saraw. Isang kakalwa, atong dabalap po. O kak sawa saya naman ki yang kakkan hima o mama sen cepat patu ni sana mau ni kor lain samat kor labalap wepi yang kakkan sana mau samat yang mamet apa ini rangkatin kacau mau imet mi patong sekar kita pang promo o kupuran kor sam kor na kor yang sarau ham Nalaran ng one baronet per cakap kaya katlan ng sa mataw yak puro iban po na si chief clerk kung lukuran mo naman. Senator Upton Abram, Amen. Senator Chico Abis Jr., Senator Isaac Artu, hey. Senator Ricky Carr, Amen. Senator Sensei Edgar, Nice. Senator Wilfred H. Edmonds, Senator Bill E. Edwards, Senator Stevie J. Edwin, Senator Peter Joel Irons, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Christian Latora, Senator Denny L. Laten, Senator Carl W. Liganet, Senator Tony Tesio Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Kelvin C. Net, Senator Melper A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mr. I. Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan essential magtay sa pulman ko quorum cakap katlan ng sa mataw yak pur. Amo na tayo ban katlan essential non-record na Senator Perez o Senator Ned excuse ang yak pur ran wat. Mau mai kupura pengka kulian tayo tiyo ya sa matay sa karatan Pwuhng valid sa karan Michiko Pwuhng lab ang kupura na nilap sakaran kay po ni o wawlap ang kupuran na raksoko sakaran wawlap ang kupuran isoko wawal ko sa bulamaarlikan ko nanalang ko na kadiyay ko pautororo ang lapalap kay balian tiyak pomocho government national state local Pwuhng Kapinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyaon Kabina Nauya Acting Governor Lieutenant Haroline Movic Pwuhng ki siyong kubong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong kubong kan koros, Malal Acting CJ, Honorable Johnny, masaksit, itingal wow, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latora, o Honorable Senator kan koros, lang samarukan, loisokan, serisokan, sumasakan, o lang way kasambalkan, no, yawuliyape, nan kalaruwat, Men Pohnpei koros nan chamber wat nan kalal maslikin kalal. Rakat oi men patron tayo na neopenalan uyak purun ranwat oi man po na si sabul matay floor leader lator wan kakan kalawai tayo nan uyalam ran. Kalangan speaker mo na iba yan patpato kupura yang kak pato ang kupurakan koros kap kapung totail buwag kupur mau kupur sabukon ko makaipay palo yung ranwat sana mau tayo kakyo pa no. Speaker kupura Sungal kay panuwa ang kakpuli sa pulmamisan sa lir nilang. Melel pang kupuran rail so pag di kon Pohnpei. Kung kamu speaker wong to vice
Pwuhng Honorable Senator kang Koros ilil lang samarokan uli sa servisyo lang kanatakan sa umas paliantan Parusya Speaker ay tungal wow ang biligak melil Pwuhng paligan Koros na executive o malen kapung pamkupuray tungal wow ang biligak melil Pwuhng Pohnpei Koros why tungal wow ang Pwuhng sabay mamay staff kan mayang patong tayo Speaker man sakara kupurma wangkak niya taylang kapandalang journal to next session. Chancellor mau kamagutan floor leader taylang kapandela watawato alaltaan journal puya kuntupan kamagutan miya tayman kapandela sa matay journal. Kamu floor leader latora. Kalangan Speaker ay tungalwawan tutuwa tabang pramail man sakara kupurma niya taylang kakrup sabay matay kalantar o katiyam doon item ng paisa kayo yung standing committee report. Chancellor mau kamagutan kawaitan floor leader taylang katiyam pan order of the day yung standing committee report. Puya miya utupan kamagutan try katiyar pan order of the day yung standing committee report to iban po na siya chief clerk. Standing committee report number silib kiyaw lain di kufano mepet governor communication number 52 lain di now sang Sunway Committee on Public Works, Transportation and Communication. Masunod report ay ban po na siya chairman and PWTC, Chairman Leben. Langan may honorable speaker. Mohon bantu wala pata sa Bulong Committee ng PWTC, Public Works, Transportation and Communication. Ay mentriyang kiyay sa karon misit kapin o wabang kumurin sa matay port. Yes. Iran Cup o kay Bible Rosen. Nagtati mamotwat kailang katiyang na masan pen standing committee nampe silumpi eo labiniyar ray sa kuno napit may kalong governor communication nampe tap ituaw labiniyar ray sa klimaw. Sa pulimang gita. Chancellor mau kamagutan kawaitan chairman and PWTC. Paros mau tung kamagutan masaniyay. Pwuhng masaniso pag kamagutan po itak tayo bang katiyanan masanabe o magubroin po na si mga chairman Leben. Tangan speaker. Sakala chairman wow. Communication number governor communication number 52 labiniyar ray sa klimaw. May tanlong nominee Mr. Gardner Edgar and we are until Pwuhng we are amendment of Board of Directors ng PUC Board of Directors nominee manet we are katok ng port term expired pinabil man kami lalayang mamodwat na nominee bilang ti experience mo pan uta sa usita committee o pukokan ng Board of Directors and PUC. Nominee manet para represent public sector o nominee met as what we are eminent professor katokong COM CTEC. Again, we are teaching electronic non-billion trade scan. Ni September sa Malaro, reward what is delay lagi karabe. Sipahin maulian to acting CEO Aso o Mr. Lay Benjamin Rodriguez maulian to office in Kapina. Witness pugat pilkasalita Riley Truth o Chief of Staff Anso pilkamelele yang committee me an Kapina utu tong nominee mat me ininin lao. On September 2026, committee will meet with
William Legal Service, Fiona Siegel, Chief of Staff, Patterson Shed, or CEO of PUC, Mr. Nixon Hansen, or CFO, Daisy Candero. Chorus, witness Kasaleta Ray support, Mele Long, nominee minute. Karape Makawantela report what? Nankosunet 34 PC, Kosunet AO, Levinyal, everyone knows. When this is Payo, Azokoros, member in PUC, Pan. Kamen William. Private sector, Asilman Bangya William. Public sector and private sector. Silman private sector. Nichen Raisak Silo, Kabulmo Committee, Pwuhng, nominee minute, or nominee minute, we are Kapin Kalangan or Kapinaki. Legal KAPWARESOU we are port on and will continue we are port on PUC. PUC tola o we are paid on nominee ya akosanti o ya karabekan men we are port member in PUC. Nominee will kasaleta me are training kay resolution will kakelay liyang napugan CTEC o utility cooperation. Ang apprenticeship program when kak trainee ta tun tatongkan when kak kuya tatokan liyon ang nan cooperation work. Yang ni karabekan misansal committee pagi ketiwat kailan sabol mang kita report work. O pagi member tayo kan mabiya Utu rin sawas on report one, I wait a five so member taken. Alagan. Mr. Speaker. Mendaban, pwede kapesi te kawe one report. Kamu Senator Carl. Langan may Mr. Speaker, ingkag padyang ay tungal chairman mo, chairman Laban. Amaway tungal sakaran kapung kay bunuwawan padyang sa umu patoyer nilang ay tungal wala bangko puro mo ang tumelal vice speaker floor leader. Ay tungal waw toror bangko puran Isonalay mo, Chairman Edgar, Lucan Couture, Senator Michael, Nasa Pwuhng, Senator Edwin, Ana Pasok as Chairman Arduio, Melele itong alwaw, Bahan Kuburan, Kampakabayan, Opo, Senator Kankoros. Men padyang itong al Chairman Muaw, Sansan ng Karongorong na PUC, Patkiyang Committee, sudah pay kasal mara, itong alang kiyang mga nakapmanet, utut malap, Pwede wanan siya tawaya report. Irayo may PUC kasaleda may kasampal ki. Banwad port in PUC major yaman may ara term mamaw. Luwagan koros expire. Nan kasantin evolvement mo ni PUC. Alal tan tupso banto nangan jala riyanen lemagit port pangkin nanana kamana. Kadkadaur na nasong budget in PUC port pilukin nanana kamana. Irairwat kasambal pwede aray so depan quorum ma PUC panale datupso malaw sang dalarian en lemagit arakagade kotela masan kosanet. Pada wanta matpuen sewase kupuratil utung ada namni wat o apaliyang yang ileo patyang pawsela utung alpuko kasambal me Pohnpei meled palian private sector ang port in PUC. Ay itong aliran kapadabat man may Mr. Speaker kalangan. Kalangan Senator Carl, pwede rin kapadabat misan salasang kamuy member and PWTC. Kamuy Senator Edward. Kalangan ko promi Honorable Speaker kung kupura mo na iban pacho ay min paginikarkaraga itong alskaran. Ibuni wow kapeng ang kakachipacha yung sapol mo miyo misan salir. Itong alwaba ang promi Honorable Speaker, Pwuhng Honorable Vice Speaker, Honorable Floor Leader,
Honorable Senators kan o irai staff kan. Honorable Speaker, men patuan o motion challenge ka preaching ti masin don starting from the report. Silipie o labing laki sa kono. Masular, maasan pa essential magkamagitius ang Senator Edward, amend member ng PWTC, o pwede amia ultraman kamagitok, Taiwan Katlan, and Usus, Karos Mautung kamagito, masani A. Pwuhng, masani So, kamagit Paitar, Chairo Chungtier, masan ben standing kamagito report, Silipie, Labing laki sa kono. Karos Mautung standing kamagito report, masani A. Pwuhng, masani So, kamagit Paitar, Chabulman kita standing kamagito report, Silipie, labing laki sa kono. Mieto report, Chief. Standing committee report number Silipie language the Pwuhng mepet government communication number Legislature language of now Santa Committee Public Works, Transportation and Communication. Kailan ka tinan masinabi, may kupurin po na sa Chairman ng PWTC, Senator Le Pen. Kailangan may speaker. Siya pala, chukal wong, melel wong kin kawit, wong kin Ais Loro, yung Honorable Senators kang Koros. O Israel kan nagpatrentay na kalari. Standing committee what? Standing committee report what? Member Silipie Riau, 11 years sa Kono, may tanlong governors. Communication member Pahrek, sili sa Tuaw, 11 years sa Lamao. Pagkitay lang kitiyang namasan din. Yemen. Diyan sila mo, kamagitin Chairman, Karos Mautung kamagito, masani A. Pwuhng, masani So, pag kamagito Paitak, Taiwan Katlan, masinabi, o nisang momok, may kupurin po na sa Chairman, buwan tabiyata sa Pwuhng, masinabi ng report. Tangad mo mo, Governor Communication Number Pahrek, sili sa Tuaw. 11 years race at Lamao, may tanlong Mr. Joseph Felix Jr. when we are met board member. So Felix met, we are former term, we are former chairman of board. So governor will recommend me and will continue as a new board member of directors. They took my pit member minute where we are member in Port Riau and Pohnpei state government. We are board member in small business or BUC. Ikasal pil koyang o kaya na po kawait kung mahaba na leta PUC board of directors anana and Pwuhng BDO when concentrate full on PUC board of directors. Kindly Karapawat members will be silent aliyata report what. Kailangan Chairman Le Pen, Pwuhng Kapesan report, Miyasa Masinaban report, kamuit Senator Carl. Langan may Mr. Speaker, itungal wasabal bangko promoyo bangko program Koros. Ibigman piliw ba dyan itungal Chairman mga Womelel Committee. O ba dyan kawait mesensal ng report, wasayo may man kalupos. Pwede uyat tatak yu may masin pelaut nan karong-rong na uyawin. Kapunat may patunan committee, Mr. Felix Ranwo de Biluya Port in small business. Nan kadeta mamiya tatok laut tatok chocho tatok kasambal PUC so by Ranwo anak full commitment in board member kan. Kalalabag uyawiyan maban pilata menya port maban yang. May paduan yang kami tu pun sensal bangku purakan maluat bangku purak report port in PUC. Abang resign sang board in small business. Iba doan tamat puan sa wasa kupulakan. Kamelele me ino yu me do ima ban kolokol. Kalangan may Mr. Speaker. Kailangan Senator Carl, magpupurin po na sa Senator Edmond. Kailangan Speaker. Kung kupura ba, tintak yang pati ang sa kartang wakan matang kudian tiya mo matuwa to saksakarati. Cuma sa kartang wakan komu Speaker.
Vice Floor to honorable members kan Koros. Speaker kita pengki tane Chairman Luke. Masani tepat patuan ko yesa me ime pangkarata ong kay kita pani kisan ti mata-mata ko ki wiyan so to wiyan member friend small business o pel PUC. Pari kami le men robot yo kami menyo wiya me cycle science. Mapan ketepan so sa ta PUC ya banalalta ay kami le mo utana pan science ko so kaya member ko wasariyaw. Ay magkaratay man kapita mo to talaga kriting tin masal pen report o sa pulman kita report. Chancellor mo kamagot yung Senator Edmond o karyaman pamiya. Ako makupurin po na si Senator Simon kapulokol to from yan. Kailangan ang common speaker ay tuwag sa karatan tipo ni wow. Orang na pala po kong Pohnpei. Nanwalwot ay tuwal wapang promi. Vice Speaker Pwuhng leader. Honorable Senator kan Koros ilmen patuan wawon ki welcome na patuan train nan kuya ko puro masyarano. Speaker ka bingki taulul kawait na essential na report lupgriyaw. Essential me ran bugat totok lab toto Pohnpei Utilities Corporation area. Bagitin legal cup mesin legal pan patota pon kag sawasa katay pasang legal nan Pohnpei. Filmiya bogit kasampal na pit. Uyawitan wasan pit ng Pohnpei. Para ikasampal ki continuity and reinforcement kan patpato tetapia tartotok kat. Ikabingki tonun kawit mesensal sangren Mr. Felix me en kolokoleo ayaw en tak baitala. Imen patuan na dai tungal pabama ang port member ng Pohnpei nilisong pukat. Arama sa man kag patunan port Riau Siduado. Amen Pohnpei kolamay. Kareta ikapingit kupuran mana kabu akak lamata and kak pelgidiyo puen kak lalapatwangyo. Paibilmen uyay tungal pagpagong maluwat. Niyatay pagin truck nomination kan. Aktay lang kak katkiyang protein me Pohnpei troto mataktato. Ari konong ko kasampal bukat kailan bikat kapag apa yaramas ayaraman aman naramas en pukog Port Riau Silu mafika karata kapal ang so meeting sudah paita buat kerupiah ketua PTU so port mo Ria speaker ini men patkiyang masan kasampal ng rawat man sangato imenutu kamukit na miyaya kailan ka kinasan kailangan speaker Kailangan Senator Simon Chancellor makamagot yung mayor, koros mautrong kamagot ang masani ay. Uwang masani show, kamagot pa ita, tayo rutong tiyer, masani pa standing committee report. Koros mautrong standing committee report, silub kuryaw, level niya riyay sa kuwano, masani ay. Uwang masani show, kamagot pa ita, log tayo sa pulman kita, standing committee report. Silub kuryaw, level niya riyay sa kuwano. Masula report pa, standing committee report, ay pan po na sa floor leader. Kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa sa bang promo bang perangkat ka sampal. What speaker man sa kara kupurmaon niya. Kailan ka crop sa palmatay kalantar o katiyang po na item ng baysak wano yung nomination. Karyaman. Chancellor lang mo kamagot na kawait ang floor pag utrapan kamagot to miye aktay katkatiyar po ng baysak wano yung nomination o iban po na sa chief clerk. Recommendations per standing committee report number reappeared by Sakmanola and Legislature Mapit. Nomination of Mr. Antonio John to the Board of Directors of PUC. Kailangan naman po na sa Chairman and PWTC. Chairman Laben. Kailangan mo na kay Van Katiyo na recommendation niya. Kaya sa bali, tungal wow. Niya Toroweo will pass clear and amendment members can record. Tilaylan report what. Mapit nominee Mr. Anthony John. Pwede yan. So, bidag kailan. Ito yung namasalbi. Teka, kamal ma. Teka, kumal ma.
Chancel me imen kalangan du na kami. Kami kita kami. Imen padangan dia jungal chairman irame chiwo kilar buagi esa. Balen na sa matay uya ko puro try kat pa na item nomination o iban po na si Chairman Leben. Kailangan speaker kayo siya pala ito maluwa. Wow, karkarap pagkitag tayo ng kasiyang nan. Recommendation Standing Committee Report na reapipasa po no na binyari sa Klimaw. Yaman. Paros mautung kamagot masa ni huwag masa ni so kamagot paita and kakata chancel may recommendation may na standing committee report riyap ko pa isa kuno le banyari sa Klimaw ye recommend Mr. Anthony John and yang we amen director the board and PUC dahil ban kajian anu so iban kagita staff kan and pas pesang ballot ban o try komma le banansyo try lang kajian anu Dahil sa palero na sa bulmatay uya kupur o chancale way bakon me sa bulmatay lusus me toke nomination and Mr. Anthony Chan Pwuhng Board of Directors and PUC usus riesa kay o sutra mauang ran mo tay kamanala Anthony Chan o member and Board of Directors and PUC try lo bulog kuma kato halangan pan pileo po na si Chief Clerk. Recommendations for standing committee reports number Silibugiel line sa kuno mapit nomination of Mr. Gardner Edgar to the Board of Directors of PUC. Siya mo man po na sa Chairman ng PWTC, Senator, the Chairman na Ben. Kaya pala isang alwa pa ang kumurakan. Nang liyate yung kamukit kailan kasiyang namin. Tatok man recommendation.
ang Standing Committee Report na Basilipki Eo Lebeni Arroy sa Kuno Mapit Partner at Car. Koros mo trung komagutom masaniyay. O masaniso kamagit paitar. O esansal magtrabahan katyan anu suspend Mr. Gardner et Car. The Standing Committee Report ng Basilipki Eo Lebeni Arroy sa Kuno recommend when we have a member and board of PUC. Trabahan komal ong sus. Valero na sa matay wiya kupur. On kaksan sa leng way sa matay usus metok nomination in Mr. Gardner et Car. When we have in Board of Directors of PUC usus Riesek A o Soto Pwuhng. Ranwat tribal commander Mr. Edgar when we have. Member in Board of Directors and PUC. Sangon mo mote men bileo bonus at Chief Clerk. Recommendations, President Committee Report, Number Basilipki Line Region Pwuhng Mapit. Nomination of Mr. Joseph Felix Jr. to the Board of Directors of PUC. Ran bonus at Chairman Laben. Kailangan may speaker. We have to come up with a predicted fill up with kailan kasi yan na. The document recommendation on Standing Committee Report Basilipki Rio Lebeni Arroy sa Kuno o sa mga leader. Karayaman. Chansal magkamagut miyayer, koros maudrong kamaguto masaniyay. Huwag masaniso, kamagut paitak, trabahan katyan, anu suspend Mr. Joseph Felix Jr. The Standing Committee Report Basilipki Rio Lebeni Arroy sa Kuno recommend when we have Board of Directors and PUC. Trabahan komal.
Uya Kupur, Mohan Chansaleng, Way, Masabul Matay Lusus, Metok nomination, and Mr. Joseph Felix Jr., when we am on Board of Directors and PUC, Usus ASAC 2A o EUSO, Panuot Takamanalar, Mr. Joseph Felix Jr. Kalangan speaker ay tumalwa untuk tuwa tabang promal speaker man sakara kubur mau promal dan kak sa ilang group sa pulmatay kalantar prong sa paldalang ban item na paisok tayo yipil kalantar. Raymond, Chansan makamagit yung miyaya, pwede miya utupan kamagitok, try sa paltala, panpil calendar, try katkatyer, panpil calendar, kamu floor leader. Kalangan speaker ay tumalwa untuk tuwa speaker man sakara promal sa ilang kak place LP number silip kil may isok tayo laban na resok limaunan. Tampil kalantar. Kamagit yung miyaya, Romeo utupan kamagito, pwede ansyo, I mean patrol, silent place, kamatang ko sunod silip ko lumaysak payo, laban niya riyasak wano, limao, LT2, pansapul matay, pil calendar. Makaros place here, ay ban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Silpil may sa Payola and Riyasak Limao, Legislature Draft 2, a bill for an act amending Chapter 1 of Title 40 of Pohnpei Code relating to the Board of Trustees of the Pohnpei Public Land Trust and for other purposes. Only what was the real. Kailan ka katiyanan masilabak, may kupura po po na sa Acting Chair, Senator Liganet. Kalangan ko niya, Mr. Speaker. Honorable Speaker, kung kupraya, mo na ipan patuan long kamukit kung imen pasang komi kupromi mensansal delel sekaran wow ran mau ipatuan wan komi 5th floor honorable members o irailkan pasang kita na gallery Mr. Speaker o bilang saya order bilwan ki rail koros me pasang kita ini dan men kapesekan pasal sebil bil. Mr. Speaker, ang siya mau, imen niwaw, segera ko permail, patuan kamagit legislature at supplement kita, LP number 354-25 LP2. Chansalam mau kamagit sang Acting Chairman and Chayan ko, Senator Liganet. Talaga katiyanan masinabi, koros mautrong kamagito masaniyay, Pwuhng masaniso, kamagit paita, try kat nan masinabi, miyata masinabi, kamutan ko sunod. Kami, Senator, the Acting Chairman and JNCO, Senator Liganet. Kalangan kami, Speaker, ikakamele me promail patuan, kami uyaw yung piluat, niya dahil katirawet dan sesenen niare wikwet. Dan salamau me LP kamu matang ko senet silibuki lima isak paya lepinian riisak limau LP2 kamu kit wiyawi o government legislature ko pergi o kamanata only reconsideration. Ime kareta replacement weta wiyawi. Mr. Speaker kong kupre imen ensangsal kami pilwat song ni orolap song kosoneti nelel chairman board of trustees ari beki reconsideration mie beki mie anane pen amendment en kamawiala tambe mie megareta sewet Mr. Speaker imen wow kita legislature with the supplement kita floor amendment silipuki walisak lepinia bisak uno. Raymond, Chansalam mau kamagit ang Acting Chairman and JNCO, Senator Liganet, koros mautrong kamagito masaniyay, Pwuhng masaniso, kamagit paita, miya masanaban floor amendment, kamuy Senator Liganet. Kalangan kami Speaker, sang ni wewe pene me kami yung supplement kita supplement ki mon session ipan niwaw
il florong Chairman and Finance. Senator De Canet Gil Florong, Chairman and Finance. Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa balbang kupuro mo yung Pwuhng Chorus. Melel men kapung kuwa pa na komo yung ito nga acting chairman and chairman ko sa Bulman ko po yung patyang kamatin chairman ko kapese kamutan mo niya. Tama sansal may Mr. Speaker, songosongan kak kainanayang term and i-report kan Pohnpei yan term and kapinakan the term and ewe administration tama miran what port chocho me iti ton administration in moa o nan tatangkan marapago portwood puwag sa itito sa palwiyawi sa itito on wuliya parail miya aray tungal term so they can expire panwad may Mr. Speaker miya port kay mamalwat ko sa neti o limit aray tungal term mamuri na expire so they re-resang ransilisek rabang kamalti kasantin tatagwat ime batanan kosanet mawugutala kasantin port in PPA o ime bilsansal nan kasantin port in PUC magtelap ten kachi ng kamanagis member in port puko etachen rapat patoche apuegi nan kosanet me muren anniversary in December pa yung anniversary na right sandinan port so ito panda sang ransilisek carry over aray term pa expire pero may Mr. Speaker kubukupuro mabilsansal nan floor amendment watch ay je memet ekis wong kisang esong-esongan kak kasaneti wananso nintuan administration kan agen chapter ni January 8 na newe tiyan tatok tewe administration abagis karay-ray lara sili so buko buki kabinan kak sabon man kiyan so mo o kasaneti term kan memoro me expire of site itito sa bal pansudakak sibele April kamelele matamataw mamiye and kin ka kuya sabon matael chet kabina tabil karyawan kabina mereka kamalti roya at will employee aport kan kokota po kasantin tatongkan meban apel nan paluo en ka kuchor o Israel port kan kabina ban kamal Israel abananana en mi karabe sansal karabe mo Legislature mabansa Israel ay impeachment banwa uyaw irabukat sansal nasa matay ko senat puki elmiya iraben tatangkan marabana papali o kasantin ewe administration ay sansal nan kawid ng bepayo may Israel ton tatagan option kabina o karyan kabina
Mayang ang chief of staff, irailkan we are at will staff and officer yawad, aren't they yang eligible and we are 14 palikan. We independence me chansal nukokotan padupukat matun token option kabinamen the karyaon kabinat tabil chon token kambao yang board chansal me ban me potential conflict of interest chansal nan resolution yu magtable kamanala ang sugi samalar me pitada administrator in TNI we administrator in TNI abil we port in PTA legislator pagi and kak padoy isang nan po din PTA ranwo di mapuita ari kisen kupura buko misan nan kamutan utag lawat wasakan pag nan itungal kabese mapampil miyew penanan bungan speaker o vice chairman likana da manak pilwa wato kalangan may Kalangan Senator Carl o kawawaban floor amendment silub ku walisak laban yari sa kuno. Peter Masan ng Kamoy Senator Simon. Kailangan ng Kamoy Honorable Speaker ko sa pala ito ng Salangatan. Wow. Speaker, ikasumpal ki ko sinet na masan pa uyang insukset. Nan floor amendment na niya men kasaniyati me Israel kan port member me patpatoyer ng Pwuhng Port mon administration wata tapita palen na April ratan tawdi siyang osyura kak purog ikita Israel kan me ikita mo rin administration wata tapita kaya walu reagitrisyo payo ratan yang kapina nak nan kaya reagitrisyo walu Ruwasyagis may patuwan kasumpal ki maing speaker. Essential me for the SAP kin Board of Trustees kin itito sang wika. Buwe ki me ang sawat wari pan wing kiti pangkarasaras ki. Yang patpatumuan administration na ito. Nanay prelew pananane kamal. Osto kak purang itito. Ayadun ma ititaw me lukan man lap men purang itito. Pansyuto kak bukas nito irod. Nintuan amendment may patpatuan. Speaker, syuto may what amendment dito punte. So, kaya kamalmaman ito speaker. Kak pag ito kamalmaman ito po yung irawad ang kakainin lang. Kamal.
Kung nasa pulmatay, masa na ban floor amendment silip ko wali siya, klaban niya riya siya kuno, miyata masa na ba? Kamu Senator Edwin? Lang speaker patang sa sakartaan wa na mayor. Mungkin kami vice floor honorable member kan wira kan yang patang kay. Mr. Speaker main ong kamutan utagla na miye yang utung matmataw na miya. Nito sa miya is concern kaya suot ko ki ong ranch lisak me Israel port kan mamotan suot kan ka conserve o murin mo masuk action uyang arban sila to sila uya pukon board me iutung Israel wasame I punat kiyong uya pe buagi port kan correspond expire ang sukis karma action in legislature bahan sudah napalita port kan on a timely manner san salmo me portin sa pangkakate sulat tungalan ko for dari I medmedo ma 30 days o nok motomotla termasuk kone yang talangkiyang 60 days bagi irai correspond ya dio ma stagger amoy na sudon pamuya takapal bagi sudah stagger irai correspond ya dio right term pan expire iwasam ipatpatuan lang o issue issue may ipatuan nan piluat mo na sudon nan kamuta ire metoke ma action in legislature sudah pan take action within 30 days of the nomination oge nominee bambil mal mo when ireu mau tama ban sikan committee ma repil metoa ta meresumen take action on a particular nominee re moi kasalata iroka oge mo na uya concern may ipepe mo na koneng Thailand kupura mau na pe especially on melel Israel ko maban term maban yatio expire and we only have 30 days to take action process in abali nominee kang koros will can take time again so salamat Angan no Senator Edwin even in Sansala dem irememim kom kasaledan we are concerned you tela paliela nandato amendment to go entre we have been board Ria mami amendment ban patrolong pananane amendment puro. Kamu Senator pa? Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasa pa. Liman pa dengan je kawit mau sang kambakabay Senator Edwin. Dari kamelala may rew mesan puigi Israel kan me agai tungal term pan expire. Ada den sudah stagger port watch. Purawat patulang Irai ma right term expirer puega idito sang nan administration mo o patpato nan board le rangot. Ito ban sa rada nomination cup na santier met ka. Risk ka melele ma panu yata kapoy. Ong kawaitin ransilisek my speaker ime met wungki sang committee ya kasambal ki boarding sa namawan kagni re sang ya ransilisek Mr. Speaker eubag yang we have joint board in PPA so yang we have joint board in PPA question in PPA so the inappointed term tapi na sudah kata roto uli ban board men appoint pan patpato yang lo yang met anso may patpato mo question itu gudagla o ireti mamuran ran sili sa kanay term pan expire ipan patoy ay mauyaw ariman pagi anso magdahil kaway tata question net makap ag devil kataman to ka question net kan magdahil kaway tatayo pagkupura dahil and consistent and minimum iban pilata is may iban toke ko sa na to poi salary target to talk o is may man ko
Remind Mr. Speaker, kami rin na makawit patunan kamutan taglawad at sangasangan kamawiyala o kasaneti Tatongan and Ewe Board and Bill Pepeyan Kosantin Ewe Administration. Ewe penan tatawagan niya. May Mr. Speaker, kami rin mamasin pa ni Red Ichar. Talang kakadlaw mo tayo. Pwede kami may Mr. Speaker, nawawa karagarak. Ay kamagad talang kakriting tamasin pa. Chancellor Mayor kamaguto Mia ulpan kamaguto Koros ma utung talang tung tamasin ban floor amendment silip ko wali siya klebnya resa kono masani Pwuhng masani so kamagut paita Koros ma utung floor amendment silip ko wali siya klebnya resa kono masani Pwuhng masani so kamagut paita o trial sa bulman gitar floor amendment silip ko wali siya klebnya resa kono masular floor amendment Masular floor amendment ay bahan po na siya kamagat trial and routine tumasin ban kamutang ko siya Kailangan may Speaker, may kamu Senator Farr kailangan po kayo kantungan rin kaya sumo. Nawawa karagarak may Mr. Speaker, kamagat talang kakriting ti main motion and kamutan ko sa net. Silip ko limay siya kayo, lumayari sa limawal dito. Chairman. Chancellor Mao kamagut mamiyayar trial and routine tumasin ban kamutang ko sa net silip ko limay siya kayo, lumayari siya kono LT1 LT2 Koros mautum kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut paitar pagya try sa bulman kita floor amendment silip ko wali sa klebnya sa kono sa bulman try rule may require duplication panseliti o kamutan ko sunod silip ko limay sa payo lebnya sa lima uyalar kamutan ko sunod silip ko limay sa payo lebnya sa lima LT3 Pagya tayo ba kadyanan karyaw kim saglan watawat tayo ba usus ningay loy pan po na sa Chief Clerk kong usus Senator Abram, Senator Abis, Senator Artui, Senator Carr, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Amen. Senator Edwin, Senator Iron, Senator Joab, Senator Latorre, Senator Leben, Senator Diganet, Senator Louis, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, my Mr. Speaker. Kalangan din sa salayang way pa kung masabal matay lusus meto kamutang ko sa net silip ko limay sa payo lebnya sa lima LT3 usus sa A o sa Pwuhng ranwat tayo kamanalar kamutang ko sa net Masular kamutang ko sa net panpil calendar ay bahan po na si sa matay floor leader Latorre Kalangan Speaker ay tsungalwa ang tutuwa ito pang promol pang kuran katiga sampalwat Speaker man sa kara kupurma ang kakmiya kaya song tuto may bimakmagot doon way ng kamtika na iman sa kara kupurma tayo lang kaya sabol material kupuro kat pano kasaksit lakap isa Kaya man. kamagut yung miyaya ramon ay bahan po na sa kamagutok magkupura in po na sa mga chairman kanong pakain kamoy chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ay tungalwa sa bal bang kupurumayo bang kupurakan course on Committee in Finance. Karong ban wiyawi lakap kulak tua way men baga kailan nung set. Pit pain sa mamatay to talk. Kailangan may Mr. Speaker. Chancellor mo ba kayo sa chairman Carl Committee mo ni kulak tuwa lakap o pagpakuyawi yang Senator the member on Finance and kakyang patrang chairman kamoy Chairman Edgar Kailangan mura mo. Muni lang patron
ya itu mas pakai rai itu mal want komui want ki vice floor want ki duk atau want ki yang chairman kan sekor sama try komtin land dan supaya clock ewalap rawat kalang Dan Shalom Pakaisan Chairman and Sab Committee Land Clock Ewalab Ranwat. Kongong uyang Vice Chairman o member kan yang patra. Miyatu Pakaisan Chairman kan. Kami Senator, the Chairman R2. Ay kailangan ng kupromi, Mr. Speaker, ay sakrataan mo ako kapacapat. Imin pagi kamitian sa bulong kamitian environment o climate relation magkaya kacpena murun uyag burun ranwat. Chai wewe pena naong sa bulong chai penting measure ko. Ug chai lang kak taula o karong-rong ko. Mau boy kamitiyo unsa ke rai may papasan ma murun cha uyag burun ranwat chai kacpena nan perpalian. Kalangan Pakaisan Chairman and Climate Relations. Murun cha uyag burun sabul mata uyag burun ranwat sabul mamail katpenaban nan Conference 1. Kami Acting Chairman and Health Senator Louis. Kalangan may speaker itu may sekretarian wow kapacapat wawan ko komoy honorable Vice Speaker floor leader honorable members ko may speaker man sekretary baki ang kuburo mo man sabol mo kamitiin person mo members kan magchay ka kay open na murin session o success chay lang ka ko sa dito talk mo chay ka kachiyang kalangan. Dan sa lang mga bilpakay sa Acting Chairman and Roson Mao, Committee Roson Mao, mailan pagpag, mailan kagan katpenan ng Chamber, Moronche, sa mga tayo yung pununan. Masulaan pakay sa kami Senator mo Sanjal me Committee on Environment bilyang elder yalan palang-langatar kuya benta to ka chay mau iban suy kalak chay kay ban chu ban lakap Pwuhng Committee on Environment. Lakap lakay sa kayo. Dahil Kumbalma. Magtail wewe panero ang meeting riyaw may bang yaw mo rin siya was kalangan ng Chairman and Environment o Acting Chairman and Roson Mao. Masular pakay ray pan po na siya kamugot mamiya. Dahil ang kumaldisa na sa matayo yung puro sa pal pinalakap klokay siya. Paros may utong kamugot o masa ni Yay. Uwa masa ni Iso kamugot paitar dahil kumaldisa nga nan uyak puro. Kalangan